Yago hari mu byishimo by'uko ari guhabwa imbabazi nabo yazisabye abo bagiranye ibibazo akaza kubasaba imbabazi, ari mu byishimo by'uko bari kumuha imbabazi, ariko ku rundi ruhande nanone afite agahinda cyangwa ababajwe nubwo nawe yavuze ko yamubabariye umugore we, aho benshi batangiye kwibaza ni iki yamukoreye cyatumye avuga ko yamubabariye, akavuga ko niba yarababariye umugore we nta wundi muntu bashaka kuba bagirana ikibazo kirenze cyatuma atabababarira, ariyo mpamvu yasabye imbabazi abantu bose yari yarigeze kuvuga, bose bamuhemukiye ariko akaba arizo gutera intambwe akabavuga ko yabababariye anabasaba n'umusada. Bamwe muri bo rero uwo musada yabasabye bari kuwumuha, kandi n'imbabazi yabasabye cyangwa guca bugufi kwe barabibonye bagira icyo babikoraho baramubabarira. Mbere yuko dutangira iyi nkuru tuyiva imuzi n'imuzingo, bahaye ikaze tugiye kubana muri iki kiganiro, kandi niba uri mushya kuri iyi sheni ntiwibagirwe gukora subscribe kugira ngo inkuru zose zitambuka kuri iyi sheni ujye uzibona. Twibanda cyane cyane ku nkuru z'imyidagaduro. Karibu cyane. Ni hanyuma yuko hari amakuru yigize kuvugwa yuko umugore wa Yago yavanye mu rugo umwana w'ibyumweru 3, urumva yari akiri ku kiriri, agataha bakaba batari bakiri kumwe. Rero Yago nawe yaje kubyemeza yuko umugore yavuye mu rugo yagiye akajyana uruhinja rw'ibyumweru 3. Aho rero ejo bundi atangiye gusaba imbabazi abantu bose bamuhemukiye cyangwa nawe abo yahemukiye, kuko nawe avuga ko nawe hari aho yakosheje, ahasabira imbabazi anababarira bamugiriye nabi abamuhemukiye. Muri abo bantu rero bamuhemukiye n'umugore we yamushyizemo, avuga ko uretse n'abandi bantu bo hanze bagiranye ibibazo byo mu kazi mu buzima busanzwe, ariko n'umugore we babanye mu nzu yamubabariye. Kugira ngo mwumve ukuntu noneho bino bintu biri beyond, na mama w'umwana wanjye naramubabariye. Nawe naramubabariye ku makosa yankoreye cyangwa ku byo yagize gute, ku byo yankoreye. Benshi batangira kwibaza ngo ni iki yamubabariye, ni iki yamukoreye. Hahise haza inkuru rero yuko umwana babyaranye atari uwa Yago, avuga ko habayeho gufata ibipimo bya DNA umwana bikaza kugaragara yuko atari uwa Yago, ari nacyo cyamukuye mu rugo. Urabyumvise Yago cyane? Urabyumvise ukuntu avuze ngo na mama w'umwana naramubabariye? Yego. Yakoze iki? Yakoze iki? Twakimenya se? Mama w'umwana yakoze iki Yago? Yajyanye umwana. Yajyanye umwana? Yego. Wabeza Reka ninjire muri operation DNA mbabwire Yago, mbabwire umugore we witwa nde? Oya. Operation DNA. Oya. Habaye operation DNA, murumva byari kugenda gute? Muri sarcasme. Oya. Murumva mama yake yari kugira gute? Oya. Stay. Oya. Stay home. Habaye operation yihe? DNA. Ago dukomeretsa. Yego. Abanyarwanda bazi ubwenge. Ikintu uvuga nimba harabaye operation, murumva mama yake yari gukora ijambo ryitwa stay? Oya. Murumva Yago nawe byaramurenza, arababwiye ngo nanjye naramubabariye. Iyo nkuru ntago nyirayo aragira icyo ayivugaho, ariko burya nanone nta nkuru ivugira ubusa ku musozi. Kandi nyuma y'ibyo Yago nanone ari mu byishimo by'uko Emirene yamuhaye imbabazi, yamusabye imbabazi. Mu rutonde rw'abantu benshi yasabye imbabazi, Emirene yateye intambwe mu ba mbere bamuha imbabazi, ndetse n'umusada yabasabye arawumuha. Ndagira ngo mbamenyeshe ko nyuma yo kumusaba imbabazi Irene, nyuma yo kumusaba imbabazi ngewe Nyarwaya Innocent aka Yago Pondat, nyuma yo gusaba imbabazi Irene, ndagira ngo mbamenyeshe ko Irene yambabariye. Mbere yuko umuntu yemera icyaha agaca bugufa agasaba imbabazi, we aba yabanje kubabarira mbere. Sinzi ibyo bintu niba mubizi. Rero Irene, wakoze cyane ku mbabazi wampaye, wakoze cyane kumbabarira, wakoze cyane kwakira ubusabe bwanjye, ukampa imbabazi, ukanagerekaho na support. Imana ikumera umugisha. Rero Yago ari mu byishimo byinshi cyane, yamusabiye imigisha, avuga yuko ari intambwe ikomeye Irene ateye yo kumubabarira kugira ngo babane mu mahoro kandi bafashanye, dore ko muri ubu buzima
benshi tubayeho kuko dukenerana, umuntu akenera mugenzi we. Rero uyu munsi niba Yago akeneye abo bakorana, ndabo hari igihe bazamukenera. Rero Irene yamuhaye imbabazi, Yago arishima cyane, Yago biramurenga kubw'imbabazi yahawe na Irene, kubera nibo bazi ibyo bahemukiranyemo cyangwa nibo bazi ikibazo bagiranye cyatumye Yago ashobora kuba yaza imbere ya kamera akavuga yuko hari ikibazo afitanye na Irene. Rero Irene yamuhaye imbabazi, biramushimisha, ndetse n'umusada yamusabye arawumuha, yamushimiye, amusabira imigisha myinshi, ubona ko byamurenze kuko ashobora kuba atarabitekerezaga yuko mu bantu bamuha imbabazi bamubabarira ko Irene nawe arimo. Rero byamushimishije, biramurenga. Rero iyi nkuru ntabwo nari kureka kuyibabwira, gusa ikintu cyaba kibabaje cyane ni uko ayo makuru yaba ariyo ya nyayo koko, yuko umwana wa Yago cyangwa uwo yarazi ko ari umwana we yaba atari umwana we. Ni inkuru ibabaje ivuga yuko ari nacyo cyaba cyaratandukanyije Yago n'umugore we, akava no mu rugo umwana akiri uruhinja. Rero nuko amakuru ari kuza avuga yuko umwana atari uwa Yago. Ibipimo bya DNA byafashwe, ibipimo byaje bikaza bizana ibisubizo bigaragaza yuko nta sano iri hagati y'umwana na Yago, ari nacyo gishobora kuba cyarakuye umugore mu rugo. N'ubundi umwana niba atari uwe, ndumva nta cyari gutuma yicara aho ngaho. Reka iyi nkuru tuyicumbikira aha ngaha. Wowe twabanye ndagushimiye, reka dukomeze kubana no mu bindi biganiro, kandi amahoro n'imigisha bibane namwe, ndabakunda cyane.